амаки Боймаҳмад ҳаёти пур аз ранҷу дард дорад. хонаводаи онҳо аввал дар ҷамоати деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара зиндагонӣ мекарданд. пас аз он ки дар ин ҷо сел меояд, соли 1972 оилаи амаки Боймаҳмадро ба ноҳияи Файзобод мекӯчонанд. баъди чанде зиндагӣ дар Файзобод оилаи онҳо боз ба деҳаи Гули Сурхи ҷамоати деҳоти Қадиоби ноҳияи Роғун кӯчида мераванд. амаки Боймаҳмад бошад дар ҳамон ҷо таваллуд мешавад. онҳо дар оилаи 11 нафар мебошанд ва амаки Боймаҳмад фарзанди ҳаштуми хонавода аст. ӯро дар синни 3 солагиаш гӯсфанд зада маҷрӯҳ мекунад ва бар асари ҳамон ҷароҳат маъюб мешавад. айни ҳол ҳар ду пой ва дасти чапаш кор намекунанд. муддати 4 сол дар беморхонаҳо табобат мегирад, аммо шифо намеёбад. дар аснои ҳамин ранҷу кулфат амаки Боймаҳмад навиштан ва хонданро меомӯзад. дар вақти беморӣ фақат дар хона будам ва ба хондани китоб машғул мешудам. хондану навиштанро ба ман хоҳарам, ки он вақт бешавҳар буд, ёд дод, мегӯяд амаки Боймаҳмад. зодгоҳи ман деягалисахай ҳамҷода чӣ мекардем? ҳозир бо омадаги даҳми мумно будем. ана хеле хел шароит буд. мо хастем рафтем бо ҳамон чида замин гирифтему. ана аз соли 89 ман қитъаи замин аз деҳавлигӣ гирифтем. аз соли 89 ин ҷониб чӣ намекунам. ана қувватам нарасид, хона када натунистам, бо ҳамин мусибати кампир хестан мумнобод рафтам. дар оила ана 8 фарзанд, 5 та апа дорум, 2 хувар дорум. ана бо 4 бача будем, хай чӣ гузашт. дигарон ҳастем, хай мусибат рафт аз дунё. 3 сола будам, гӯспанд задакам хашидам. як гӯспанд ҳамин зананда будем, ҳамин ба пешм гузашта мара дида задай. баъд 4 сол дар барнисо хор рафтам, хай чӣ натиҷа набахшид. бо чанд сол дигар бо дар хона хоб будам. ба ҳамин касал шидам, ба ҷияну хез гирифт вардакам ҷода. ҳама қадар Роғунам муроҷиат кардем, гапи моро гӯш накардам. гуфтанд ки ин минтақа берун най. то мусибати падар рӯй кардам. бо мусибати худаш касал шид. ягон чи аҳамият надодам. ба ман ҷиянам гирифт вардакам душанбе. хай саломатиро барқарор кардем. ҳозир ҳамҷада квартира гирифтагӣ зиндагӣ кардем. 550 сум. бо 550 сум пули квартира. пули свет меспорем. чанд қа истифода барем метӣ. بعد پول پنسیون میتونی شما؟ 312 است. با هم یک جان دارم. همین جمعیه کم کم نگاه میکنم. با نه شکرانه نمی همسایه و 1000 بار شکر. همشهری که هستن باید با نگاه بینه میکنن. لباس ما میشوان. خیب خانه ما میروان. ما همسایه به نیاز ما نداریم. خیلی یک نو خزرات گذاشتیم که در راه اشتگی هست. خیلی رفتیم گفتی گپو یک دو سمش دادیم و بعد گفتیم میاد دعا بودیم. همین خیلی وستا شیناس شدیم. این کوارتیره داشت با اینجا خولی شد با ما هم آمدیم همینجا کوارتیره شدیم همسایه. حوضی خیلی همسایه که هستیم سهر میگه سهر میگیریم میبرم شد با همون جای کور شد. با بگاه میرم میگیرم میارم. با زنگ میزنه که خیلی که بیام آلا با بگاه با بگاه میرم میارم. خیلی اویلم لباس هاش هم میشوه. خیلی خونه و درشد اوقات پاوقات هم میکنیم میتیم شه خیلی برابر خمون هم یاد دیگ دای. همون رنگی آیاگ اویله آیاگ دیگ اوقات میخوام. هر ربه ساعت 12 عبه چه میبرم سیرش میکنیم بعد با میرم. برادرم همی حکم 10,000 دونه خیش یوردم کرد 3 سال شد. بغیر این دادارم همی حکم دیگه کس یوردم نکرد 3 سال شد با خود گکسون شده گیوزی. ایروی هیچ که یوردم نکرد آخی. حاضر برای شما را در جماعت گلی سرخ قدیابی دهه گلی سرخ شهر روغون زمین جدا کردن زمین. چند سوتیق؟ 22 سوتیق دارم. 22 سوتیق. این در دوره سیوز ما را داده بودن.
اگر که می چی میشید خونه می داشتم در همجا زندگی میکردم حالم کرماندان تیپ خبر رو میگریفت من چیزی جمعه می اومدم آماده حاضرم گپشنوی کارکنوی ارگانی رو طلبانده میگم 3 برایلر دار شدم امی اینش حقیقتیم هست های داتش برا فروی بجوگی خیلی جورا امی یا آتش 5 سال استود هرچی 2 سال استود خیز برا سال چند بود؟ سالای امی 2000 بود انا 2012 چی نکرد؟ 4 سال بالنسه خوب کردیم هیچ نتیجهش نبخشید بعدی چی کردی؟ در خونه خوب بودیم بابا همه کتابخونه سر کار داشتیم خواهرچم پشاور بود و میخوند با میوار مرا درس میداد شما با خانه پیرانسالان یکان بار تکلیف کردن که مرا گفتن من نرفتم من میخوام که خودم علایده زندگی ببرم صاحب زن فرزند داشت من چی انا وطن این مسفیده من پتوتنی نیستم نمیرم من خواهش دارم که اگر هر صاحب کارای باننگ ناموسی جمهوری تاجیکستان ناحیه فیض‌آباد انا شهر روغون بیرون از جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که اگر امکانیت داشته باشن دست کمک برسانم بوده